Il-baħar ċar kristall fil-pixxina naturali ta' St. Peter's Pool f'Delimara qed jiġbed lajn ta' bosta, speċjalment turisti, biex illum il-ġurnata din il-bajja qed tkun monnija bin-nies. Forsi qabel is-sajf li għadda ftit kienu dawk li jafu biha, iżda filmat li xxerret online ta' qabża ta' kelba sinkronizzata ma' dik ta' sida ġibet l-attenzjoni u l-ammirazzjoni ta' bosta u żgur li ta' promozzjoni kbira u ta' blaħsib lil pajjiżna. Il-filmat ta' titi taqbes minn fuq l-irdumijiet fiż-żona pittoreska f'Delimara ixxandar fuq bosta siti elettroniċi tal-aħbarijiet fuq il-medja soċjali u saħansitra sappostu wkoll fuq il-BBC. Interessanti il-fatt li l-maġġoranza tal-kummenti fuq din il-bajja fuq is-sit popolari tal-ivvjaġġar TripAdvisor saru wara s-sajf tal-2015, xi ħaġa li tikkonferma kif din il-kelba tat kontribut siewi biex din il-bajja saret aktar magħrufa. U kif jgħid il-Malti lajta nofs il-beħ, kull min żar din il-bajja fl-aħħar xhur qed ixerret il-kelma, kif ikkonfermaw turisti stess li ltqajna magħhom biswit l-ilma ċar kristall ta' din il-bajja. We have talked with some friend of us who has been here before, and he has told us about the beauty of this place and the jams that you can do here. This bay, because we have too many Maltese people, they teach us that St. Petersburg is the best place to come here to do barbecue and to enjoy the bay. Well, I heard about it from friends. Yeah, and they told me I really have to come, and now I'm here. A local told me about it, so yeah, it was just a recommendation. Because we are doing a school summer camp, so we are going here for an activity. You can't hide. She's something mystical, color lights I say, so far from typical. Għalkemm forsi mhux l-aktar bajja aċċessibbli u faċli biex tasal għaliha, żgur li fil-mument li tirfes fuqha tkun tieħla l-esperjenza indimenticabbli. Esperjenza li tibqa' timbrata fil-memorja ta' kull min iżur din iż-żona pittoreska fin-naħa t'isfel ta' Malta. It's very beautiful. It's a paradise. Yeah, living here is a paradise every day.